Siyak ni Manang Jun, siyak ni Amag, da kami ti 4-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Hintay pa ba namin? kultura tayo, Literatura nga Ilocano. Babaen sa miwing iti puso, sunata nga Ilocano. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liliwaken nagpagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panagin inanayo. Kabayatan nagtipin na tegtay nga Ilocano. Siyak ni Manang Jun, siyak ni Amag, da kami ti 4-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Adat tuya ti programa amang repet kadatay nga Ilocano. Babaen ti sonata iti biag ken ayat. Sonata kansunan dagiti pagayam yung Manong Jun Sariales ken Yan Mark Pastor. Programa na isang Salomina asagot ti 4-decade duo Production Incorporated. Binuangay ti OFWs nga nagapupay kadagiti kakabsat tayo sa Jay Balasi Utaaw. kaya dito yung laing mga gan Sweet Radio 97.7 Santiago City. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liliwaken nagpagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panagin inanayo. Kabayatan nagtipin na tegtay nga Ilocano. Adda kami manin karuba. Dahito manin ni Manong yung Jun. Kinading yung nga John Mark. Aha, lagi ti 4-decade duo nga mangted kada kayo iti may nga oras nga programa na polwan. Adda kami manen. Ket agur kaman basita kasla sa balita ayang ko tatang lubong. Paya. Wan karuba sa balita ayang mitatad da kami dito ya Lingayen Pangasinan ket mangiganda kami nga live dito sa Santiago City over 97.7 Sweet Radio. Ket may samanan nga oras ti panagkakadwa tayo ket mangiganaman ti sa nga lubungan via live streaming dagiti karuba yo. May isa nga oras nga namnamsek ti makapaimpatyo ken makapatig-ab man nga sonsonata ti biag ken ayat asagot ti FDD. Sigama. Ano tayo makapaimpatyo? Impatyo. Dati ngay nabsog ka kasla di ka nalpaan. Makapaimpatyo. Kasi dati impatyo dahil ta. Among ka na kan kata mga ayatanak ta nagadu. Titumdum nga kada tayo. Saan ko namnamaan nga kaya tinda daging kagayam. May ti ako mabulbulula manan. Kaya tinda gayam di programa tayo nga Ilocano dito FM. Ang imalagip ko among ayat ti kaya nasa FM. FM for mayor? Nalpas dahil nangaba ka ni mayor tayo kasi congratulations Apo. Yes, Mayor Landaran of Ramon Isabela. Congratulations po from FDD family kat sabi ko mata kakadote tinasaya ato kadita kami to kagurawan o kanay kami absent. FM ipalagip ko man FM kaya nasaon nga kaanak ang Furo Music di ba? Furo Music AM Ado Music Ado nga AM nga Awan Music drama Adda mo tangam na kita mo patalastas. Ay, puro patalastas. So nga Awan Music puro patalastas, Awan Music. Wan karuba, apo Diyos ko nakaaduta man di sasao. Kaya ti pakaamuta man nga awan apo ti text line tayo tatangal daw ta. Adito kami nga rod nagalgal Pangasinan. Kaya dagiti laing karuba tayo nga DJ Balasio Taaw. Iti mabalin agri-request. Kasta. Kata Ada mo dagiti nag-private message kanya may dagiti mabalimbi nga sagutan tatati sonata iso nga daki nga dumdumngeg di radyo ay kat standby kay laeng ta into no next week tayo agopen ti text line. Numapay kasta. Good afternoon kada kayo amin dita Ramon Isabela dita Palengke dagiti agpugis nga gayem ta nga dadawluan ni da kabsat nga Reggie da sino naman aw mo ngamin
Gemma, Bani, Rika. Ani adi nga Rika nga ti ko mana ke ala inyem apulgada nagatiddo ka. Po na yan. Karti pam kumada ita kabsat ka makasulok si kami ti masulok nga sangsangom. Sino pa aya dita pagrang aya nagita members iti Innocencia Choir nga apo padpadaan na kada tayo din Domingo kano dakitak da nag-message kay kanyak ni ko ani kasinsin ko nga Igat. Anak ko na ni Igat. Anda kayo gaya medyo FM mo ninsan. Adi man pinal kang nga to ma'am request ko. Kung na ka. Ay, ganta tabarbarang no mga patulod mo. Isuna ti pinal kang tilapyan to. Apo, sapay na gadot ti tilapyada jay. Tipis panda. Mangtad danto kanya tatagi jay. Ayan. Kat iti mo naman nga pangablao nga basaan ta nga message ka dito nagapukin ni nga Avelina Bartolome iti Ramon. Ay, ni Ma'am Abel. Nininang Abel ko na sagutan nyo man anak ko nila kay ko nga Gilbert Bartolome ti may nga sonata para itiin na pa nagkasangay inton 8 ti Hunyo ko na June 8. Wow, happy birthday ninong Gilbert. Happy from birthday FB1. sir. Ken sige man sagutan taman ket dating nga rod ti may nga sonata para ken kaninong Gilbert and may you have more birthdays to come, more candles to blow kan ninang dito pansit adi yung munisipyo mo nga liplipatan. Okay nga rod. Di mo sardayan at haripatuen tanu liwayam mabalin nga iti apagdarekman ket madadael ket no madadaelen tirukbus na din dun sumublin ket iti santak na akuri batengen ket ni nagmula ay asin payen kasta ti kayarigan tay ilalaem abalasan di muliwayan ket met sardayan at hari patwen ken aywanan kastati kayarigan tay ilalaem abalasan di muliwayan ket met sardayan at hari patwen ken aywanan di mula ilalaem di mo sardayan at haripatuen tanu liwayam mabalin nga iti apagdarekmat ket madadael ket no madadaelen tirokbos na din tun sumublin
ket iti santak na ako ri batengen ket ni nagmula ay asipayen. Ket iti santak na ako ri batengen ket ni nagmula ay asipayen. Okay, that's mula. Ket may sabi nga sonata. Para kadagiti di taga San Sebastian Ramon Isabela mat kinitatang ko Felix ken G. Villa Carmen. Amin nga na dumdum nga tata para kanya dito. Kas makita mo bayat ipanagden natan. Kas makita adun naglablabasan ta. Kas makita masapul ta tunggal maysa. Di kay papanan tipod nga ayan. Kas makita kas makita nakapimpintas kalata. Kas makita ag mauyang aglatakin ka. Kas makita ni patay lakmang magsinga. Di kay papanan tipod mo nga ayan. Kas makita aglabas man ti adu at awen awan ni di dua-dua taliawan da ken mas daaw ibalay kita dua dumteng tu amay librot istorya ka. Tapno maamuan da tipod mo nga ayan pariyawan da ta. Tapno maamuan da tipod mo nga ayan paliyawan da ta. Tapno maamuan da tipod mo nga ayan paliyawan da ta. Okay, that's Makitam, originally performed by Vince Hill. Ket ini kami apo ti Ilocano versions na, and it was included in our first album. Kat kunana dito may isang request ito'y ading ko kayat kuman nga kablaawan dagiti taga Esperanza kini ading ko Junior and family kunana. And to my kuyang Mr. Ephraim Cardenas of Balintocato, Santiago City. Kat kahit ko pa nga i-greet, dagiti dumapay nga active nga stakeholders ti FDD, the Ading Esther, the
kuyang mga hulito ko na nakini ading mga Venus yan. And I'm sure they will listen or into no replay laeng ko na niya Manang Darlene kan of Chicago, Illinois kati kayat na apong sonata nga kansunan ta balungkot ati apo ay ayaten ka Maria medyo narigat dahi tingin padasan ta ngarod manang para kadagiti dinedikaram ti kansyon dahi tinga sonata. Marigrigat kamlang manalon apiman ngem arikot arino ng Paskong amin na ubran tay titunggal malem agday papanahan Paspasang may abalasang turunget nga inakang siyunay ay ayaten ka Maria Maria biyagku ay ayaten ka Maria Maria abiyagku. Sikan mo Nagpintas ti syudad, silsilaw nagranya, luliwati ka aduan inda papaparangim siyak saan, taday to'y abalasan, isot kasam itan. Amin na panawen busbusek ken ka Maria ay ayaten ka Maria Maria biyagko ay ayaten ka Maria Maria biyagko. Sikat ragsak to'y biyagko intun nagden na tanto inal daw tunggal ka nito agko'y kuyog tanto intut sikat pumanaw langit pagtaengam tawag ko't aangeles ayaten da kakas panagayat ko ay ayaten ka Maria Maria biyagko ay ayaten ka Maria Maria abiyagko. Dahil na nga rin di ayatan ka Maria sagot ni Manang Darlene kadagiti taga Esperanza East Aurora Isabela. Ang kunay baga tatay ti Esperanza East Aurora Esperanza East ko lang nagkabaw mo talaga kurang di na baga nga taga Aurora kaya ta Esperanza tas yung pakano ada Esperanza mo DJ Maguindanao. Okay, that's it Manang Darlene and once again, thank you very much for supporting FDD sa lahat-lahat ng support na mo kanyami. Moral, kuna na emotional, spiritual, and of course, dito adit talikudan di balay mo nga nakamula hangko bagbagan amumundahitan manang ko. Thank you very much Ken. Apo, malagip ko man ni Sister Cathy, naglapsat lagi dimitan. Okay, amin nga taga Bacnormat nga kakabagyan ni Kabsat Cathy Cabal Salvador. Nag-enjoy kami apo ita family reunion nyo dita Burgos, Isabela kung nakman langanan apo Baknor garod, di Baknor Wangarod, baka Baknor mo DJ mo lata Bisaya TV Manay di bagatan Baknor kung nata Aurora Isabela ayan ay Burgos Isabela ayan Ken ni Manang Virgie, good afternoon ken ka dita mot
Bagnos. Aurora Isabela. Apo dapat i-memorize namin nga lugar nga ayan dagito ya kapagayan tayo dito. Karo ba tayo dito ya FDD. Good afternoon kada kayo, kada kita kakabsat mo dita nga naano sumot nga dumdum nga kan mang respetar kada kami tunggal mapang kami bumisita dita. Kat anapat ganta man tayo request tayo kasinsin mo nga napispan na. Fernando guys Junior. Para keng ka igat sabi ko mata tartari man tagmaneho ti motor ta among ko iso ti pakadisgraan sa antatati kabataan kan ikatum data tambutso na nga napigsa na ungur kapabain natagari no daman makitkitam dito ibaryo may nga natagari ti tambutso hamotol tuladan dagi jay tanatangkan to ulo ta dagi jay no addaman bilang ito yan jay pinalkangan kasinsen para king ka Nabayag akon to'y lubungin Jakpay naramanan Jakpay naramanan Tay kun kunadaanananam Bilin day ditatang Ay anak kuin kakadramanan Gayam tay nananam Tay tukmam pinalkang Ay nakitak tao Ay nakitak tao Ay nakitak tao Negti balayo Intaman agi Intaman agi Intaman agi Yuli tikayo Ay anyan nga or Ay anyan nga or Ay anyan nga or Nosti unigyo Nagdakil tatol Nagdakil tatol Nagdakil tatol Bektala ka sa'yo Nabayag akon to'y lubungin Jakpay naramanan Jakpay naramanan Tay kun kunadaanananam Bilin day ditatang Ay anak kuin kakadramanan Gayam tay nananam Tay tukmama pinalkam Aprosak mantaso Aprosak mantaso lakit din Aprosak mantaso Puti punganiyo Nagpudaw talop Napudaw talop Nagpudaw talop Lupot akinupin mo Nagado nga bul Nagado nga bul Nagado nga bul Sa tapan diling mo Anak nakatio Anak nakatio Anak nakatio Pisyal ti barrio Apo pagyamanan mi kapsat Ray Lagmay ti panang putar mo iti dati nga kansyon talaga ba't nga ato ti makapais ato ti umisom nito Nabayag akon to'y lubungin Jakpay naramanan Jakpay naramanan Tay kun kunadaanananam Bilin day ditatang Ay anak kuin kakadramanan Gayam tay nananam Tay tukmam pinalkang Gayam tay nananam Tay tukmam pinalkang dahil dito mo mapinal kang pinutak ni Ray Lagmay kat matamakay nga dumdum nga ito ay 97.7 Sweet Radio Santiago City iti programa mi na Pauluan at da kami manen kat adata yun iti may kaupat nga Domingo apo kasla mo lang dati misa adata iti may umuna nga Domingo iti kung kunan no ka Adviento Adbuan kasja medyo sa bagay akang kantatamot ti simbahan iso nga medyo amuta ta kita pasamak
Ayan, every third Sunday apo, San Roque Parish, Ramon, Isabela, ti panagkansyon ni. Congratulations kini Father tayo pati panaka-install na niya. Wan, isu iti Father Steve Munar. Isu ti may isu ti madamang Ako, pero may nga makayakayatan na no kan kansyon to di simbahan. Nakuon, talagang ibalbalsin na dagiti kantata. Thank you very much, Father, for being our new parish priest. Kete kunana. Yeah, alright. Malagip ko lang una, follow me kunana. Ta isu iti surat ngamin iti obispo kunana, follow me kunana. Isu nga kadagiti amin nga parokyano iti San Roque Parish. Apo, surutan tayo. You have to follow Father. Naka-English ka man. Kaya balon ko ba sita? Kung nga rod kat apo, pasagida man dagiti medyo suminsi na iti kwame. Dagiti do doktor dita. Ada doktor ngamin nga nadama ko nga sa body di. Hangko men mentionan pero gaputa medyo masaer tirik nagta may sa isu na kadagiti nang inspire kanyak nga subrek dita nga sekta akat isu na mo tatati makita nga suminsi na. Anyway, amok nga dudong katata Dr. A GS kayat ka nga makita manan di Giant. Anyway, pamatin day ta akat hanta ka dudugon ta pakagbalinta nga kakot ito yung pati ag homily aywan gayam ulitek lang at ito kami apo totaling gayan Pangasinan para iti may isang programa mo at ni Father Barangay Naggelgel ba? Yeah. Ginelgel Father Michael Linga MS kunana kat anap awan kunada di jay na jiwon dali ka kunada salama ka ay na madinsa. Okay, may sapay surat din tayo basahin apo surat kaslam lakwa MMK atay man manong long distance nga ayat ket kumang isagot kadagiti ay natuyon kadagiti ay ayatan da nga adayo kunana kay katakwada ken kang runaan kuyang kini adi ko nga journal nga adda ijay Israel ita nga agdama kastamit kadagiti pamilya nga adda dita Pilipinas ken amin nga dumdumngeg dita makapamurmuray launay nga programa yo. Thanks kuya and ating JM sapay ko mataagtultuloy latati panangliling ayo kada kami. God bless you and more power. Toy ading mo Anjaragwal of Hong Kong nga nagtaod mo't iti iliti Pocha Ifugao. Ayan, ading ko para kayong kada ito yung sonata long distance nga ayat as requested. Siya kadipay ti malaglagip mo siya man bilang tikas mo damagen sikat inak ar-ara paapen siyak dito'y pagdanagang kasarang-sarita dayto iladawang ket kada awag mo telepono isip dingep dayto'y parukong ko nagrigaten long distance na ayat itden na ti iliw ken panaas naginag ti oras nga aglabas gaput karayo adi maipapas alawen agang arus kabiyak ko idayal mo dayta telepono rangtayan ta
Tisegak ken sugno Tasiksikalat Inay ayat ko Oray adayo ka Dito'y arpag Kasla asiteka Lapta kanya Ket dayta timek mo No mangegat umanayen Piyak ko aliw-liwan Daydin tugot ko sa patak Inikot at awan ti mulik na Ti puso no gaya maulilat at damit Iliw na kensegak Nagrigaten long distance nga ayat Iden na ti iliw ken panaas Naginad ti oras nga aglabas Gaput karayo adi maipapas Alawen agan anus kabiyag ko Idayal mo dayta telepono Rangtayan ta tisegak ken sugno Tasisikalat inay ayat ko Nagrigaten long distance nga ayat Iden na ti iliw ken panaas Naginap ti oras nga aglabas Gaput karayo adi maipapas Alawen agan anus kabiyag mo Idayal mo dayta telepono Rangtayan ta tisegak ken sugno Tasiksikalat inay ayat ko Tasiksikalat inay ayat ko Tasiksikalat inay ayat ko Dahil ang haro ti long distance nga ayat nga request ni ading Angie Ragwal iti Hong Kong kat agor ka inta mampay kumapi ka anakan biit ket wen harot karuba agsubli kami kalpasan iti may nga pamalagi magatangen ken mangiganen karuba iti second album ti 4 Decade Duo ana pauluan adda kami manen Sanga puro ket may sa asami nga namnamsek ti pakasaritaan ti biag ni Ilocano iti inaldaw-aldaw a panagdalyasat na dito'y rabaw ti daga. Adda makapaisem No syakot mapagasatan may kantakem Inak aywanan Kawes ngay kay impabulot Kedyat tupulos amulitan Amin tungay nakmasabat Uray sa iyo inak isema No syakot mapagasatan at damit makaparagutayek. Madlaw mulat tani babae Madlaw mulat tanong napapustuan Idirabi At dapat makapasangit Aglinipat tan ading ko Jakon marik na inka panagdungo
Kinadapay sonata para kadagiti kapitana. Ay kapitana, ipangulungam na iti asunata. Inka ang lukuyen, babae nga agpatengada. Kompleto karuba. Mapan kay laeng kadagiti e-music stores kas como iTunes, applemusic.com, amazon.com, dita mismo laptop ken cellphones yo. Ket magatang yun asigod. No kaya chumet ti original a CD nga aramid pa sa di Amerika wenno stateside ako nada, mapan kay laeng sa di munisipyo ti Ramon, ket birukin nyo ti 4 decade duo. Apay nga ikit ang dapat magatang dito palingkay sa gabayin tilaing. Lolaw, di ka na makatulong ti industry natin musika Ilocano no kasta. Di ka di patpatulan na kiti agtatakawin no agpirpirata. Ay, Jaya, wan lolaw, napintas ti timak na ti original kan bagay di talugan mo nga brand nyaw. Ay, aliman nga raw, inta gumatang ti urig sa ta makisilpi kada jawd kan dyan ba. Sa ta pa'y pirmaan. Hingkay patapukin sa lunang ragsaki pakita. Ayan, adda kami manen for the second half of our program. Adda kami manen dito laeng 97.7 Sweet Radio Santiago City. Ket ipalagip mi laeng karuba, awang kami dito sa Santiago Tata, isungahan nga activity text line tayo. Ngayon nung sumaro ng Domingo, ma-accommodate men da kita request yo. Ket kabayatan na, mangibasa tamanan iti request nga nagapu, iti kabangibang nga ili. Ayan. Kat agur ka napanan na tatay text nan kunana ay iroknoy kuman met bayaw June tay sonata akalalaingan na para kadagiti pastor family ti magsaysay ken makalawat dito'y kabatuan agraman amin nga kailyak dito'y ilimi ken kadagiti coming ti BCKK Worldwide kunani bayaw Joseph BCKK. Di na mo imbaga anang ti amo diditata bueno batang kabatuan KK kuna na batang BC ka kanayon kuna na dayjay. Siguro ado unay ti kukuan dita BCK akang kanayon kuna dang pura lang na kuyak no mapapegas ta para ken kabayaw June ay bayaw Joseph ken kadagiti coming kuna ti BCKK Worldwide ito'y sonata nga income napili para kada kayo. Kat nga road nagurka na pananan kita. May syakot, mapagasatan, may kantakem, inak aywanan, kawis ngain kay impapulot, ketjak tukulos, amulitan. Amin to inak masabat, uray sa iro, inak iseman, ano syakot, mapagasatan. No syaktot ag kapitan, kapyakental na kang runaan. Amin to abutaan, pindaik apag pandangguan. Amin to adaldalan, madalusan, masilawan. Ano syaktot ag kapitan. No agkagawad ak tiili, jak tuwag lemeng, lugda sa nga ili. No at nantuwag kasapulan, si dada anak nga agserbi. Jak tukulos nga agkanar, ta ipa ay kunto ti umili. Ano agkagawad ak itiili. No mayor ti pagbanagak, no da parabor ang iwarasak. Yakam den ti pirpirak, tati kayat ko makapagserbiak. Dagiti an anik ekti, uping lakay ket mapagak. Ano mayor tot pagbanagak. No gobernador akton, amin adalan ket masementon. Amin to ang pagbasaan, pati kolehiyo, libreng to tuition. Libreng to ti ospital, no di magasan, pati pa'y tabon. Ano gobernador akton. No
may sa akto na presidente, amin abanag kon kit libre. Pati to eroplano, pati may barko, awan ti flete. Libre ton ti agbalay, pati ganong, pati kuryente. Ano may sa akto na presidente. Pengit mga bulbulol kakaanakan. Si kalagarudan. Ay, kitaan ta. Ito'y may maudi apasat ti sonata. Nonyat na pasama. Ay nangem daksanggasan, awan diplomat, awan nagadalak, awan ti maikarik, amin abanag ket arapaap. Umnon na magmagnaak, agronronda at ti apatpatnak, barangay tanod nagdasalag, barangay tanod nagdasalag. Dahil takot sa number 1 Arapaap pasit apo iti may katulong album mi nga iti title na kata Adda Kami Manen Matlaan kas tema iti programa ta nga Adda Kami Manen amang pabaknang iti literatura musika Ilocano dito'y iti tayo probinsya tayo nga Isabela mangted naman ti may isang samiweng na nakamulan kadagiti puspuso ken panpanud dagiti nagkakauna nga Ilocano dito'y Pilipinas may isang folk song nga ingkang kana tatakit kang kansyonan pa lang dagiti choirs nang rona kadagiti senior citizen. Even kadagiti senior citizen nga talagamot nga no agaramid dati kankanta idi ununa naket nagpipintas iti lyrics na iso apo ti number 1 nga gandat mi nga FDD ken detay production mi nga isublimi dagiti nasasamit nga sarita iti Ilocano music nga hanket nga puro dagiti medyo maus-uso tatta. Medyo green baset. Although nga green blue. Although okay lang mo pero iti gandat mi apo kat maisubli dagiti sa miweng uray dati kaya nakat mabalin mo nga isuro nga kansyon. Deta nga rod tata kat agur ka. Dahito yung nga roden apo may isang balik tanaw no Tagalog no Ilocano mo ano ti balik tanawon aya subli pa nagkita ngatan weno intay pa nagtalyaw iti literatura musika idi Ilocano idi ununana panahon ni Kupong-Kupong Di ayat di may sang ubing samsam itngem hasmin kasla sabong apagukrag iti bulan ti Abril ti ayat ti may sa alakay aglalo no agkabaw napait makasukat anan sa taulelong agsapul katay balong akapatpat tauban mo kenday tatupul mo tabayam apanunuten tiyayat ti may sang ubing aglalo nuwatan aking aywanen di kani sa bali ti kansyon idi sa takulelong agsapul katay balong akapatpat tauban mo kenday tatupul mo
Kabay ang mapanunuten, ti ayat ti may sangabing. Aglalo, nuwatan makin aywanen. Aglalo, nuwatan makin aywanen. San miweng dahi di kalman nga kung kunada nga nagmayat nga dingdinggen ito tanga panawen. Ket si kama mo timang tad iti sonata kaanakan may labanan mo tata ti kaparuan nga musika nga aramid ti FTD dayta. Nya ngay nga ta. Agor ka. Tabiro kanta. May sabay sonata para katagiti taga Kapatuan BCKK. Yakit kinalaing mo nga sumarita, guyudan naksanak matla itumba. Iyakar mo taligos-gusan yakit din tadi ka paabak. Munyala unay ti kinasirib mo, ay amen nak iturong-turong nak. Masda awanak unay, jaknet makapagbalang yung kayang-kayak. Inrarep nak ngem makaang esak. Agmauyong tanag padpada, taamin kanyak, kaya't na amin kalyam. Kaya't ko takilogin iking-iking mo, takabuklan takurang mo. Ited mo't sibu bukal mo, ited ko't sibu bukal ko. Sikat gibos ken rugi tibiyag ko, naabakak namisat pangabak ko. Tantad ko't sibu bukal ko, ited mo't sibu bukal mo. Itikagarato ibalbalikas ko, nagpintas lang nga muray napnon katlunwan. Kaapam man tilubong adak dito'y no ka sa pulang. Kabaelan na apaen, sikat dilubyok sikat sa miweng. Mapagkansyon nak adati liling ti ulok gapu kaniyam. Inrarep nak ngem makaang esak. Agmauyong kang agpadpada, taamin kanyak, kaya't na amin kanyam. Kaya't ko takilog ang iking-iking mo, takabuklan takurkurang mo. Ited mo't sibu bukal mo, ited ko't sibu bukal ko. Sikat gibos ken rugi tibiyag ko, naabakak ng misot pangabak ko. Tantad ko't sibu bukal ko, tantad mo't sibu bukal mo. Sibu bukal mo, nagapalat di barahat na adwan. Intayata amin tirigat, taamin kanyak, kaya't na amin kanyang. Kaya't ko tagkilog ang iking-iking mo, takabuklan takurkurang mo. Ited mo't sibu bukal mo, ited ko't sibu bukal ko. Sikat gibos ken rugi tibiyag ko, naabakak nimisot pangabak ko. Ited ko't sibu bukal ko.
Ted mo't Cebu bukal mo Ted ko Cebu bukal ko Ted mo't Cebu bukal mo Ay sabay asunata para ka tayo amin ng Ilocano. Agkaiwara lagdawan mo dito itaktar Kaya't kaatawagan tadya kung kabailan Bareng lang no syakyat malagip mo pa'y Tadi ka malipatan Labes alaunan at may sa akit masapul ka Diyak kumana tumawag Diyak ka ba elang tamasapul ka Ket jaksan agiyak noon ka Danak tamasapul ka Agsyatak man ti arakit agpaspasungada Baring nudong teng ka nga inak nakairwaman Bareng lang no syakyat malagip mo pa'y Tadi ka na malipatan Labes alaunan ag may sa akit masapul ka Diyak kumana tumawag Diyak ka ba elang tamasapul ka Ket jaksan agiyag noon ka Danak tamasapul ka Labes alaunan ag may sa akit masapul ka Diyak kumana tumawag Ngan diyak ka ba elang tamasapul ka Ket jaksan agiyak noon ka Danak tamasapul ka Tamasapul ka Tamasapul ka Grooving beat. Ako, medyo mapaspasala kami dito eh. Nagkankanjin kami ket basit laengan nga oras, duwa lang yun nga kansyon ket may saman pa nga request intay pakganta nga kanito. Ket ngarod kunana dito eh. Manong siyak man metay awan nagkurangak kunana iditekar ko man kinilakay ko nga sa Santiago City kuna ni ating Sonia Castillo Santiago ijay Italy kuna na kaya lang umuti lyrics ni ijay nagkurangak nga request na so katantaman kaya't mibet nga erok na dating nga sonata nga income kansyonen kadaman ng Esther
Kalibuso nga DJ Spain, kini Kuyang Julito Palakay, DJ Italia, kini Ading Venus, Phoebe Mendaros, DJ Singapore. Ayan, kat paborito ako naman ng Esther kat kung na Ading, dati man kat nga kuha, dati agpinpin na basol da nga aglakay kung na ang arod, dati ti sonata para kada kayo, manang ken Ading, ken Kuyang, ken Ading Sonia. And with this piece, apo pumakadang di 4-decade duo, ket dito timanang yung June. Ken ading yu John Mark Pastor. 4-decade duo, nga mang ted dumanen, iti naisat sa lumina nga katkatawa ken. Liwliwa. Ayan, ito sa barang Domingo, ket ko namin tumanen. At da kami manen. Arod. Apo medyo nakasang dito pamakada tanga sonata. So kaya. Go. Basol ko kading. Haan siya. Nulipatan ka. Kaunggang to'y puso. Basol ko kading. Ini manang Esther. No'y waksikan, dito'y panunod ko. Yakong madaeran, dituris asaem, lep ang barukong ko. Lemes, manggudas, to'y biyag ko. Syama. Awanan ba'y di ayaw? Anong balot na irutakawan ni ayaw? Asmaliyak kupas, tinagsakin sampit abalikas. Namatiyakin ka, tanatalget, to'y pusok ken rignag. Gengayang ubaw ni ayat mo, di mapagpiyara. Serbina, tiyayat ni nakimparik na, nga inak pinag-ibig, italekyan na naman. Nagsulbon, nagbunga, nagiti nga arapaan, nga inta minulit, tikariken sa patak, no siyak tutay pumusay, lagip mo tulaeng, mangbiyag tinaglabas, na ikaw pinakalmanta, naputan akanta, arbis amang pasantak, tinakel kay nga ayan. Well, thank you very much, Met. Kini manang Marieta Romano Labo. Iti UK. Kini ading Let Ponsonby. Anda mga kami nag-request ako. Kaya ito maminsan, sagutan na kayo Met. Nisal sa namin ng kasamiw. Advance happy birthday Met. Kini manang Marieta. Ito na June 10. Diyan ninangaman, akas to'y tiintan mo, akalak-amag. Iniyawag ko to'y ayat, ngam paiti inkain supapa. Kasamuak pa'y itang, imbatin ti pusok nga agmay sa nga aglak-an impay mo apanusa. Awan ser-serbina, tiyayat ni nag-imparit na, nga inak tinagibit, italeken na naman. Nagsulbot, nagbunga, dagidi nga arapaat, nga inta
sa pata, no siya tutay pumusay, lagip mo tulaeng, mangbiyag tinaglabas, na'y kupinin na kalmanta, naputar akanta, arbis amang pasantat, tinakelta na ayan. No siya tutay pumusay, lagip mo tulaeng, mangbiyag tinaglabas, na'y kupinin na kalmanta, naputar akanta, arbis amang pasantat, tinakel kay na ayan. No siya tutay pumusay, lagip mo tulaeng, mangbiyag tinaglabas, na'y kupinin na kalmanta, naputar akanta, arbis amang pasantat, tinakel kay na ayan.